Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki Pulit jong katanat Anti-Narcotic Task Force East Gentle Hills District ringkat berki Pulit peniat kali jong ka kli rian hadin kejing yo jing tip kebatikna halor kejing shalan ba nya kejing di pen buat na kejala Assam Shashilong kila penlong kejing pen up shrip ha kli rian de ha kapor kumba shi beje men step jong ka arp khandai tarik jemang arjar pusau baki Pulit kila yo ban bat ya kawai ka kali bat ha kejing talasi la yo ban Kurup hadu arhajar Tylli Yaba tablets ubadan kejing kya ka ba shispa khandai phuwei point pra gram ringkat bat Tylli ke mobile phone na Uwei ubreu ubala tip gerteng kumu Sumit Kumar Sinha live khandai snam karta na kashnong Bholaganj East Khasi Hills shushu ka kurwo na Ugiri Prasad Superintendent of Police ke East Gentle Hills kala pentip ru banalor ute Uwei ubala yo ban Kurup ya ute Yaba tablets ki Pulit kila kemru saya Uwei de ubala dan ketilang hak ne kakam ya ubala tip gerteng kum Urabindra deka arphunyo snam karta na kashnong Burbanda Marigon Assam bat yakini boro Arngut la pengat mukot duma kat kum ki kendon jong ke NDPS ai